kuigana. Kini jua. Agency team on the fight against illicit trade ninyitete muligo wa njohi iria ironekana tele na counterfeit stamps cia KRA. Tutire tureka investigation kurekia no hindi twambiriria na nituguthii na mbere nigetha tumenye products ici cihana atia na nigetha tuhote ku protect mwananchi from illicit products. Nituguthii na mbere gwika investigation and nitukumenya kuria ciumite na nigetha tuhote gutwara the suspect through the legal process. Koguo kahinda-ini gaka tutire na information nyingi no nitugukorwo tugikira public the result iria tukuona cia products ici tuona. No nituku appeal to the public makorwo makirora stamps as the makenywa njohi makorwo makirora stamps cia KRA tumahete soma label na magikorwo mari na kiuria no to contact as multi agency nigetha tukorwo tukihota guteithania nao. Carton imwe iri na bottle 20 na nikio turahota kuga ni approximately million imwe shiringi in terms of igoti. Turageria kunyihia illicit trade in the market nitugeretie gukorwo na multi agency teams crackdowns in every town na nikio muraigwa o muthenya ati kuri indo turanyita tondu riu ni to enhance the fight against illicit trade. Koguo nitunyitite mundu mwene eno ni mirigo ingikorwo kweri ni counterfeit ndiriheirwo igoti riria riri haha ni ta million imwe no tungika investigation twahota gukora ona no gukorwo mbeca nyingi tungihota guthii factory iria turutite murigo uyu.